Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз Лелек району Максат айылында жүрөбүз. Достор, мына көрүп атасыздар. Кечеки бүлдүзөр менен келип бузуп, баруталарды, заборлорду буздуртуп чыгып кеткен жерлер. Биз азыр жеринен тартып берип деп чечтик. Мына үйлөрдү көрүп атасыздар, достор. Алда көрдүңүздөрбү? Дагы деле түтөп токтой элек күйгөндөрү. Түтөгөн боюнча турат. Бул жакта аябай катуу өрт чыккан, түтөлгөн. Бул жолдун берки бети, бул жак бети азыр биз Кыргызстан. Мына жолдун аркы бети, алда жашыл домдор, жашыл тамдар. Эми достор, көрдүңүздөр, кыргыздар эч кандай тийишкен эмес, тийип да койгон эмес. Бул жактарды дальше тартсак, бул катарынан эле үйлөр өрттөлүптүр. Катарынан эле бузулган. Өрттөп койбостон да бузуп да кетишкен. Ошондуктан достор, Кудай буйрса азыр акыбал тынч кечээ биз 2 күн аракет кылып бул жака киргенге аракет жасаганбыз. Карагыла. Бул үй дагы өрттөлгөн. Сонун кирпичине карабай, сыртынан бери өрттөп салып. Assalamu alaikum. Siz bul жерде жашайсызбы? Assalamu alaikum. Түз эфирдемин мен. Интервью берип койбойсузбу? Кайсыл убакытта башталды? Жана кайсыл жактан кирип келишти? 28-29-дары. 28-29-дары. 5-6-ларда баштагандан баштап биринчи болгон час жакты талкалады. Часы ошол часы төгөрөдө үйлөрдү бүт талкалап турган жак өткөн да. Бул Максат айылыны бирдей эле жабырылып чыккан аркы четинен берки четине чейин. Чекеден эле? Чекеден. Жакындап мына өрттөрдүн арасынан чыккандан анан биз азырап тарылап качтык. Силер ары ичи качып кеттиңиздер. Булар үйлөргө мына жерде заборлор бузулуп турат го. Бул жерлерди эмне менен бузушкан? Булар Жоқ, оны поворотта. Бұлар бірінші үйді бүт аграп келді. İçin tonup кетти. İçini tonup, машиналарымызды алып, номерін тактық. Машинаны алып шығып, içini бүт керексіз өмелер, телевизор, бүт тағандар, қымбатталы бұйымдарды алып тұрған атын бензин тасып өтіп кете берген. Мародерство болуп турат анда. Анан карасаңыз каралат деген үмүттөбүз. Макул, рахмат сизге. Дагы сүйлөшөбүз го. Рахмат сизге. Достор, мындайча айтканда толук айта албайбыз, сүйлөй албайбыз. Көңүлдөр аябай чөккөн. Бул жердеги биздин бордоштор. Үйдүн ээси менен сүйлөштүк, азыр көрдүңөр. Аябай кыскасы жүрөң ыйлайт. Ооба, ошол жактан. Достор, биз дагы катарынан кетебиз азыр. Алда үйдүн ээсинен жолуп калбадымбы? Жере ыйлайын эле деп турат. Жүрбөйт? Проблема токтотчу. Достор, мына азыр биз дагы күйгөн үйлөрдү айдап кетип баратып дагы көрсөтөбүз. Үйлөрдү азыр айткандай уктуңуздар. Кетпестен биринчи үйлөрдүн ичтерин тоноп, керектүү нерселердин баарын алып, андан кийин
үйлерді өрттеп кетишкен. Ага чейин техникаларды көрүп тастар айтат. Машиналарды алдагыда үй өрттөнүп кетиптир. Сасы үйлөрдү чекеден өрттөшкөн да. Керектүү нерселердин баарын алышкан. Жана киши айткандай Мародерство. машинаны дагы айдап кетиштир. Номерин азыр ал жакка алып кетти. Oo, mына жака сал. Кассовый же. Түшөсүң. Эшигиңди жапсаң? Эшикти жапсаң дейм. Ояка жол эмне? Шаяктабы? Ояка бара турган жол шаяктабы? Жок. Азыр кайтабыз го дейбиз. А онда эшигиңди жаап кой да жаппай койдуң. Marodiyorство болуп турган да. Ана караса. Аяктарга барыш керек болсо, жол бuyakta экен да. Тескишин азыр. Аяктарга барыш керек. Башына келип.
Kaçta gördüm lan? İki yüz otuz altı. Biz ben arkaça baralcı yüzüyor öyle. Ters biter oldu. Kız bayağı işler o. Men sabahtan sokak taktı yok. Yok al bala nemeler. Söylediler özleri aytты. Bu жақта жасауын тақпай қалған, часты тақпай қалады деп ше. Час жасап та. Ал жақта тура түсінсе болады. Өзі достар, пограничный зоналарды, ушундай нейтральный зоналарды тартқанда мемлекет өзі тие салады, чындыгында. Анда біз тура түшүнүшүбүз керек. Түз эфири жок, видеосу жок. Келип көрүп чыкканда болот. Биз достор дагы кеттик. Оң жақта дағы ичкери кирген айыл дерлик бардыгы көрүп тур. Азыр жанагы үй ээси айтпады, бул жак бүт үйлөр чекеде. Бул үй ээси өзү сүйлөштүк бул кишилер. Дачадан тегиздеп коюшкан. Эми достор бул нерсеге бүт бардыгын үйлөрдү каралачы. Бирештерге болгонбайсыз. Мыналар күйүп кеткен экен, кирпич болгон үчүн эле турат экен. Ошо кирпич болгон ичи күйүп кетпейчү, ичи капкара болуп атпайбы, сырты гана таптаза болуп турат. Ичи капкара. Машинасын өптүр салыптыр. Дачадан керек эмес болгон окшойт. Керектүү машиналарды айдап чыгып кетишкен. Кайда? Магазинде өттүр. Бул магазинде. Бунун ичи тоно эле чыгып кетиптир. Артынан өртөп салышкан. Биз бул маалыматтарды достор атайын О жогоруда дагы үйлөр. Ал ушул бүт эле үйлөр ичинде эчтеме жок үйлөр, эртең эчтеме болгон эмес да.
Mına öyle çekeden esintip düz elesi zapırakka zapırak örtüp düğmeden salışkan zapırak ben çanta Mına iki taş. Mектep dostlar. Şu yerden toktayız ötüp böce ötüp Şıpalar gele men aldırap barıp turam. Bütürttülgün. Atayın aldın ala. Dostlar. Жақшы жүр дейді. Сақ бол дейді. Күреш дейді. Сахра захватамыз. Қарағач. Мына сақ бол деген сөз қанша шу сөзге. Мына. Докладтардың барлығы құтыча. Ештемке қылбап тұр. Ештемке бұл жерде бүт тазалап тұр. Бастан давление қылбаса ештемке қылбап тұр. Мына. Мына достар. Бүт өрттелген, бүт. Полдорға чейін. Бұл жерде атайын чоғылтып тұрып, шул жерден өте өрттешкен ұқшайды, менімше. Барды қағаздарды ортаға қойып тұрып, ана кейін өрттеп салышқан. Да көрінеді. Надысы көрдіңіздер ме? Алдағында жерлерге қойып өрт түшкен. Бұл жақ стала ғой. Құдай. Немінше. Жамандық қылды екенбіз. Şunday dostlar.
Dagı dele kuyuyor da deydi. Бұл жатты келгенде үйлердің барлығы өртеп кеткен. Şunday dostlar. Kısқасы. Dagı dele kuyuyor da deydi. Hazır öçürüp koyuştur. Dostlar, dagı da ko'rsetsem bolmoq. To'g'ri tushunasizlar. Dagı da ko'rsetsem bolmoq biroq. Жүрегім og'riydi. Yo'ldan mektep arqa betinde Orada çıkar hele. Aldım taktım. Karışmam. Eder belli mi? Tamam. Salça. Şu pişme suyu hazır. Böyle nima gelip maşinaga oturdu, Mirlan tez-tez efirdi üzüp otasın çurqa. Alo. Nurkan?